Neka por ke pemerintah hakaba ngangi yolese kane kade kasing ke baningkong hakaba ngila banyalum langkum ne ban le ya kane ka pre independence day kumben penken mau hakaba ngira ke ya ka independence day day bang iyo ya ka jingla ilui hakaba hakapor jongki por jongki hareng mau ki British iba ngila syate merau ka jingsing syate jongki Henry Gilayo ya ka jingla ilui aga kasan dari Agos dan kedai semak satunya. Bunsin habang nilayo ya ke jingla ilui hakaba nila ban rakhi ya ke independence day kabaman lawasnya ban ni dangdon ke jing syate merau haki babun ki benta jong ka jingin ke jongi lah kalong ha ka jingla ha ka jing tedu ne ha ka jing sadin ane ha ya ka banyalum lang ha ane ha session jong ka sinong patatma ke program kagani ke por kalok ba ninyo kung ban rakhe ya ka pre-independence day celebration kani ke por na somha ban karen yang ningkong ya di self help group di badai na ka unsaw di balapang ay por banyalum lang hagani ke jaka padeng ke jumbun ka na ay kuplay ke piway baro usaha berikan amar bio se अपना robot धन्यवाद देसु अपना निजो तामर free dise itu independent day celebration karena yaitu amar pertama aro bio pertama अपना robot combine korise aji te nanta hagane gapor na priang somharu ya ki member jong BO na tolong BO ki self group ki biadan lang gane gapor ya ka cing pelai por ga jongpi na ai ku bleiru ya pi kumju gane gapor par ha gane gapor na somharu bantriang somha ya ki sengsam la jong ka sinong pertama kat ki biadan lang ha gane gapor ya ka cing don kat ga jongpi ru ka ai maksim yani ha gane gapor Janagana mana adinayaka jaya he Bharata bhagya vidata Punjaba Sindhu Gujrata Maratha Dravida Utchala Banga Vindhya Himachala Yamuna Ganga Utchala Jaladi Taranga Subhane jage Tobo subhashisha mage Gahe tobo joyo gata Janagana mangala dayaka jaya he Bharata bhagya vidata Jaya he Jaya he Jaya he Jaya 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 he ya kejing krab na I sadar senang hakabaya dei bagani kejing rakhe kejongi hagane ka sngi person punya ya gane ka jilang ka bekerpang hagane ka step kabalong ka jing rakhe ka pre independent day hangne hapo jong ka jirang block hakaba la organize dagala tulong VO pertama nangka kahohar rika VO unsaw dikulisipun naga benta kene kajing long kejumpi kene program naga liang jonga nga penpauru kajing sungu ya iba scam balong iway na kinong yalab kinong pet ng kwi ya kene VO ini po jirang blog jongi ng baga NRM bat kantamru ya Dr. Hajong video jong ka jirang blog iba la persiang bani organize kini program de oke nganum kren sibun namar ba ka program kadang don dunrei kendiat nang sikwa dun kren ba kane kane ka jingrakhe na ka banja ka pre independent day hakaba satang arsing sayo ban rakhe ya ka kane ka independent day hangni hapo ka patakma civil submission jongi batum balang de video ba mataw sinem minyo ya ka jingrakhe ka balong grand ba hakaba na kaliang jong SDO civil
ila pungkre kandan ru hagate kesni ka food competition kabanile da ke self help group bat kandan ru ye ki price ki fair ki price ki khamye ban ki anti ba ki bo ki fair ki ni chim banta haga ba kin chat ye ki jingbam ki bapang haga ba mengir yo ban ba namta ki donru ki jingile ye ki master and miss western boy namta ki donru ki nongtam nongpot ki ban shine kane kadai ka jingthmu banwanra ye ka jingtrelang jogi briu ki basyong basa hamne hapo ka tham revoice ni ka jongi bat ki basa hapo ka civil subdivision jong ka patma ni skam lomba ka jingtrelang jong ki nongilang stong ki fair ki jingtrelang jong ki seng samla shnong ka jingtrelang jong ki seng kente ka jingtrelang jong ki bio rengkat ba jo besar ki fair jong ki department ki fair ki badan hapo kaneka jaga ki jongi nila ban kencu nila banwanra ki development ki fair but ka team jong ka jingrake jong ka neka independent day haga neka snem ka long say no to drugs balik po unta na marbangi ko no drugs uday way na ki jindi open seal ha ki kun samla ki jongi ki jingjot ki jing no arsut bat ni ya kejing kermen kaba ni itu jingermen apa ni pay nama kata nagaliang ke sorkar ibu ini ke tim ban long sen drop ban kimi enti lamba ki kri ki pa bat khamtam lamba ke jingdong lang jas kimi enti nama kata baga jingle khot kaput kiro bagi ke jingru play nama kata tong long ki bale khot lah hakisnong ki thau hagi ngi sam jong ni barok de kubleishbon ya ki officer ki badan lang hang ni barok ke bangan la banjir kadeng kinong ilam shnong kinong ilam jong seng samla kinong ilam jong seng thai bat ye kini ki apli ki bio jong ka umsau bat ka patakma kuble shibun kuble shijarbo the 15 August is a pre-independence day in advance. We are celebrating today here, 2 days ahead. In after this flag hosting, now we'll do one rally that will be say no to drugs, free from drugs in under our Jirang block, and particular as a whole the country. And also after that we'll do the cleaning drive all these areas and each and every corner of under our Jirang block. And today I'm very happy to see all my self-help groups here and even dignitaries present here also. I'm very happy to see. And today is I taking advantage to say you that this time we are going to celebrate a grand Independence Day program in Patharkama that will be on the 15th August. So I request all the self-help members and all the publics here from the Patharkama area, particular and as a whole Jirang block, please participate in a big way so that we can publicity that see our Jirang block people are celebrating the Independence Day in a big way. Everyone knows that we are very much happy in this Independence Day. So I request all this presence here, please participate. Your full participation I need in the Independence Day, that will be in the 15th August, and I think everyone come to know and aware also that we are already addressed so many colorful programs will be here in the Independence Day. So once again, thank you very much. Kublai Seven. আপোনালোকে ইয়াত আজি এনেকুৱা আহাৰ কাৰণে মই আন্তৰিক শুভেচ্ছা জনাইছোঁ আপোনালোকক বহুত ভাল লাগিছে ফ্লেগ হোষ্টিঙৰ দিনা আমি প্ৰি ইণ্ডিপেণ্ডেন্স ডে সেলিব্ৰেশ্যন কাৰণে যেটো আজি আমি ফ্লেগ হোষ্টিং কৰিছোঁ বহুত ভাল এটা আমাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ ষ্টেটৰ এটা ইণ্ডিকেশ্যন হৈ আছে এণ্ড দিছ উইল বি মিডিয়া পাৰ্চন দে উইল বি পাব্লিচিটি টুডে এণ্ড মই আপোনালোকক আৰু ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ যে আমাৰ ইয়াত যাতে ফ্ৰী ফ্ৰম ড্ৰাগছ হয় কোনো ড্ৰাগছ নাখায় ইয়াৰ কাৰণে আমি এটা সৰু ৰেলী কৰিম আৰু পিছত আমি চাফ চিকুণ থাকিব লাগে আমি সকলোৱে জানো চাফ চিকুণৰ কাৰণে এটা আমি ইয়াৰ পিছত আমি এটা ক্লিনিং ড্ৰাইভ এটা প্ৰগ্ৰাম বনাম তো থ্যাংক ইউ ধন্যবাদ